Ekitabo kya Zaaburi eshura 83 okushaba Ruhanga okuburabuza abazigu be. Zaaburi ya Asafu eyibaye eshongwire. Ayi Ruhanga, otaceceka, otahunama kandi otahugaho, ayi Ruhanga, ahabw'okuba abazigu bawe bajagariire n'abarikwanga bimukiza emitwe nibeekunika. Bacumiire abantu bawe n'amambi, nibahanurira hamwe okukora kubi obu washerekire. Nibagira bati, nimwije tubamareho, bareke kubiihanga. Izina rya Isirayiri ritagaruka kwijuka obundi. Ahakuba bakahanuura hamwe n'omutima gumwe, bakora endagaano y'okukurwanisa. Nibo Banyedomu n'Abaishimayeli abatuura omu mahema, kandi n'Abamowabu n'Abahagareene, Abagebali, Abamoni n'Abameleki, Abafilisitiya n'abatuura omu Ttuulo. Abasiriya bakwataniise nabo baha emikono aba Looti Sera. Obagire nk'oku wagizire Abamidiyaani, nka Sisera na Yabini aha mugyera Kisoni. Abacwekyererezibwe endori bakahinduka nk'amasho omu itaka. Abakuru baabo obagire nka Orebu na Zeebu, n'abanyiginya baabo boona nka Zeba na Zalumuna, abagizire bati, katwetwarire amaka ga Ruhanga tuganyagye. Ruhanga wangye, obagire nk'omucuucu ogurikutwarwa akasooroora, nk'ebishunga ebirikutwarwa omuyaga. Nk'oku omuriro gurikwosya ekibira, nk'oku omuriro gurikwosya ebungo bikabuguma, obe niko waabakurata n'omuyaga gwawe ogw'amaani, kandi obatiinise n'ihunga ryawe. Oyise amaisho gaabo enshoni, babone kusherura izina ryawe, ayi Mukama. Bakwatwe enshoni, batiine ebiro byona, baburaburirwe, bahwerekyerere, bamanye ngu niwe wenka orikwetwa Yehova, okira boona, kandi otegeka ensi yoona.